Председателот на Алијанса за албанците за еден села, заедно со пратениците Или Редаути и Елми Азири, поднесоа иницијатива до Уставниот суд за оспорување на законот за прекршоци, чии измени беа донесени за функционирање на системот Safe City. Села изјави дека законот има многу дилеми кои требало да се разјаснат пред неговото усвојување. Përpara kushtetutës, qytetarët duhet të jenë të barabartë. Dhe si tillë, të gjithë qytetarët, pa marrë parasysh jetojnë Kumanova, në Shkup ose në Tetov, duhet të jenë të barabartë edhe në drejtim të përfshirjes në këto lloj projekte, domethënë edhe në Strumic, edhe në Struk, edhe në Ohër, edhe në Kërçov, edhe në Kavadarcë, edhe në Shtip, edhe gjithandej. Според села, ваквата поделба дава причина да се посомнева дека има за цел изнуда на одредена категорија на граѓани. Тој го оспорува и непочитувањето на албанскиот јазик. Nuk respektohet kushtetuta dhe ligji për përdorimin e gjuhëve, e cila pa marrë parasysh se cili është qëndrimi politik i eksponentëve të veçantë politik, nuk mundet që të mos respektohen ligjet që janë në fuqi. Начинот на изрекување на казните преку SMS пораки до граѓаните според села ја ограничува можноста за жалба. Ne me ligj jemi të obliguar, dhe jo vetëm ne, por i gjithë bota e civilizuar, jemi të obliguar që të kemi një adresë në të cilën do të na dërgohen edhe paditë për kundërvajtje, dënimet e tjerë, pasi jemi të obliguar të mbajmë numra telefon. Nuk jemi të obliguar të kemi adresa email. Алијанса за албанците очекува што е можно побрз епилог на оваа иницијатива. Инаку во петокот собранието ги усвои измените во законот за прекршоци, со што се отвори патот за стартување на системот Safe City од 1 февруари. Законот предвидува користење технички средства за евидентирање и санкционирање на прекршоците, како што се пречекорување на брзината, поминување на црвено светло и непрописно паркирање.